Nyo Tidro saudara kita nyo mantan Libya agaknya Nino dalam keadaan sakit. Bangding Gurugo, Panglima Gurugo. Ya. Agaknya Nino dalam keadaan sakit. Nyo tentera wali ya wai, nyo tentera wali. Wate di Libya berji. Tapat ngawali. Mualim. Tapi mualim ini kayak moto, rumah bibi raya, agaknya merara. Anak songi yang. Anak so pakau. Gue baju bu nangkut anak kuah. Gue anak mupali. Kadang-kadang tika na tan bantai, na bantai tan tika. Bantai bi kadang-kadang de ko berdua. Imualim bam ligau ai. Wah nale kira kanya urung Libya pu. Nale kira tentera wali pakeun. So na bengeh panglimanya ji tolong penjelaskan Ustaz. Puan naru cuba penang rawa wai pu. Ngeje anak so permun le pakeun. Ate katuha daya hanali. Dua lam tupo cemarut lati. Oh kaputih igo kadilo. Anali pupanyangan. Tayang dia udara dia hayan. Bunyan kalau hor keduki ka. Yang duki yang tepat-tepat brokonnya di Libya nak jo. Nu pako kerakan nu. Urun-urun kabeh je keduki nu mendum. Nyorakan berah-berah negala. Tuman tampi atin lagi yang putra kalah urungnya. Putra kena le dengkunya. Mungkin yang kena hana mungkin merah-merah lagi yang nak jo nekalan. Hana nekalan 12 mata 13 mata ora aman. Roje kiban tumpah bayan harta ulung zaman ulung nunjuk ke bantau. Roje putra urung dah apa je keduki mandu. Yang kenya matan butan baklung baik nu payang muka dimah bak duki-duki madum. Kalan saudara ne duki hai. Nekalan ngangan awai yang tapat-tapat watan untuk ilmu di Libya awai. Enam kemantang luar kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.